Dobro večer, poštovani gledatelji. Osim već tradicionalnih, ili mogli bi reći ideoloških podjela u Hrvatskoj na takozvane crne i crvene, u Hrvatskoj se ovih dana događaju i podjele na, ne znam kako bi to nazvao, dakle na liniji seksualnih orijentacija. Jučer je udruga U ime obitelji završila prikupljanje potpisa za referendum kojim traže promjenu ustavne odredbe kojom se brak definira kao zajednica muškarca i žene, a evo danas je skupina udruga koje podupiru prava homoseksualnih i LGBT osoba izvela jedan protestni marš od Zrinjevca do Markovog trga gdje su dakle htjeli naglasiti neke svoje zahtjeve. Pa ćemo mi tako u našoj večerašnjoj emisiji pokušati malo razbistriti sve te prijepore koje ovu lijepu našu pritišću ovih dana čini se sve snažnije, a kako će biti s obzirom na najave realizacije ovog referenduma, možemo se svemu nadati, pa čak i tome da se u konačnici neće ni održati. Sa mnom večeras u studiju su gospođa Marijana Bijelić iz udruge Glas razuma, povjesničar Zlatko Hasanbegović, Ivan Munjen, student iz udruge U ime obitelji, i tu je filozof dr. Tomislav Sunić. Dobro večer vam i dobrodošli. Dobro večer, hvala. Prigodno imamo za ovu priliku, pokušali smo improvizirati pitanje koje bi otprilike na neki način odgovaralo tom referendumskom, a to je dakle treba li u Ustavu obitelj definirati kao zajednicu muškaraca i žene, pa ćemo možda na jednoj ovakvoj ad hoc anketi vidjeti kako diše vox populi u ovoj našoj državi s obzirom na sva ova zbivanja i s obzirom na to kako ćemo pojedine stavove braniti, razjasniti ili raskrinkati. Predlažem da u početku, kako bi zavrtili ovu našu diskusiju, pogledamo jedan prilog u kojem smo napravili kratak rezime onoga što se događalo vezano uz prikupljanje potpisa za održavanje referenduma. Pa molim režiju priloga. Potpis po potpis prema novom referendumu. Ovaj put građane se posljednjih 12 dana pitalo podupiru li raspisivanje referenduma kojim bi se u Ustav unijela definicija braka kao zajednica muškarca i žene. Kao što je već poznato, zakonski je potrebno skupiti 10% potpisa od ukupnog broja birača. Iako su članovi građanske inicijative U ime obitelji još prije 5 dana ponosno sazvali konferenciju za novinare kako bi objavili da su uspjeli prikupiti preko 380.000 potpisa, što je dovoljno za provođenje referenduma, dočekala ih je informacija da im ipak nedostaje još 70.000. Volontere građanske inicijative mogli ste vidjeti u gotovo svim dijelovima grada, na tramvajskoj stanici, ispred crkve, na glavnim trgovima, ispred dućana, na fakultetima, pa čak i ispred ulaza u zgradu. Zauzeli su 2000 mjesta u cijeloj Hrvatskoj. Ukoliko niste sami primijetili njihov štand, oni bi vas hvatali za rukav i usmjeravali prema ljubaznim kolegama koji bi vam s velikim osmijehom zahvalili na potpori. Više od 6.000 volontera zaslužno je za prikupljene potpise. Naravno, ako izuzmemo stavove hrvatske populacije. Prema neslužbenim podacima, građanska inicijativa jučer je proglasila pobjedu sa 500.000 prikupljenih potpisa. Službeni rezultati saznaće se u srijedu. Hrvatski sabor će dobiti prikupljene potpise nakon što svaki pojedini provjeri. O referendumu će odlučivati Odbor za Ustav, a nije isključena ni plenarna sjednica. Zastupnici jednostavno mogu reći da je sve u redu i da se krene u raspisivanje referenduma. Rok je 30 dana. Ako im nešto nije jasno, pitanje šalju Ustavnom sudu, a njihovi suci moraju u 30 dana vidjeti je li pitanje u skladu s Ustavom ili ne. Ako kažu da je sve u redu, sve se vraća zastupnicima i onda se kreće u referendum. Ako bi suci odlučili da pitanje nije u skladu s Ustavom, referenduma nema. Još jedan događaj demokracije prolazio je u polemikama, debatama, dobacivanjima, napadima na aktiviste, prijavama napada na iste. Postavlja se pitanje je li moguće poštivati različita mišljenja. Osuđujemo li dovoljno nasilje u svakom obliku ili to ovisi o stavovima koje smatramo ispravnima. I zar nije zajednički cilj svima, bez obzira na seksualnost, vjeru, nacionalnost, maknuti mržnju, netoleranciju i nasilje s naših ulica? Jer ako nije, onda smo se vratili stoljećima unatrag. Gospodine Hasanbegoviću, zašto bi brak bio samo zajednica muškarca i žene? Pa zato što je to jedna vrsta civilizacijske tekovine, jedna vrsta stečene vrijednosti koju dijeli ogromna većina
ljudskoga roda, bez obzira na vjersko-civilizacijsku ili svjetonazorsku pozadinu i zapravo takva definicija egzistira već više tisuća godina. Ko je osmislio, dakle, došao na ideju da brak bude isključivo zajednica muškarca? Mislim, baš me zanima ta neka, kako bi rekao, povijesna geneza. Pa, po različitim marksističkim teorijama, brak je rasni ili klasni konstrukt, no u stvarnosti, kako bi se podsjetili na duboku ukorijenjenost braka, ja bih podsjetio, da ne idem dalje u prošlost, na rimsku pravnu tradiciju, koja je zapravo jedna vrsta temelja na kojem počiva evropska pravna predaja, koja je, dakle, rimska pravna tradicija, također brak definirala isključivo kao zajednicu žene i muškarca. Bez obzira na ambivalentan odnos rimskoga društva prema fenomenu homoseksualnosti, brak je definiran isključivo kao zajednica muškarca i žene. Podsjetio bi na još jednu činjenicu i komunistički, marksistički udar na tradicionalne vrednote nakon 1945. godine u svim zemljama koje su pale pod komunističku boljševičku vlast, bez obzira na radikalnu laicizaciju pravnoga sustava, također nikada nije doveo u pitanju takvu definiciju braka kao zajednice muškarca i žene. U posljednje vrijeme javljaju se određene alternativne, manjinske, može se reći sektaške koncepcije koje zapravo zloupotrebljavaju određene spolne fenomene kako bi zapravo destruirali ovu klasičnu definiciju koju mi poznajemo i koja ova inicijativa želi ne nametnuti, već samo ustavno potvrditi. Dakle, definiciju braka kao zajednice muškarca i žene koja i danas postoji u hrvatskom obiteljskom zakonu. Ivane, koliko je potpisa skupljeno? Točno imate neku brojku? Dakle, po neslužbenim podacima oko više od 500.000. Tako nismo još sve županije, dakle, pregledali, ali više od 500.000 i u srijedu ćemo imati isto tako nepotpune podatke. Vjerojatno nećemo moći do zadnjeg potpisa pregledati, ali evo, toliko. Ima jedna zgodna Čerčilova misao koja kaže biti ljevičar u mladosti, to je pitanje hrabrosti, a biti ljevičar u starosti, to je pitanje gluposti. Vi ste mlad čovjek i nekako je za očekivati da mladi ljudi se više prepoznaju, ako možemo, dakle, te ideje spolne ravnopravnosti koje se sada proguravaju, na neki način smatrati naprednim, revolucionarnim i tako dalje. Kako se vi kao mlad čovjek nalazite, dakle, kako bih rekao, na drugoj strani barikadi i podupirete, dakle, neke tradicionalne konzervativne vrijednosti? Dakle, radi se samo o tome, nisam ja jedini, ali radi se o tome kakav odnos imamo prema zajednici. Dakle, ovo pitanje odnosa prema braku pa i nekim drugim, kao što ste nazvali, konzervativnim vrijednostima, u sebi implicira jedan odnos prema zajednici i pitanje hoće li taj odnos biti ispravan ili neće biti ispravan. Dakle, ovo pitanje braka je pitanje između ostalog ne samo vole li se dvoje ljudi i kakva je njihova emocionalna veza, nego kako ćemo mi urediti društvenu stvarnost. Dakle, hoće li brak ostati onaj institut između žene i muškarca u kojoj će taj žena i muškarac vjerojatno, dakle, biti biološki roditelj jednom djetetu, pa ćemo imati taj društveni institut ili neće. I sad mnogi mladi ljudi koji su se između ostalog javili da volontiraju u ovoj građanskoj inicijativi, bili su, dakle, sretni, ja to mogu potvrditi iz svakodnevnog iskustva, oni su prepoznali taj brak kao jednu vrijednost za koju se oni žele zalagati. Dakle, pitanje je odnosa prema vrijednosti. A dobijete li ideju što bi se promijenilo u društvu ako bi se taj institut promijenio? Dakle, da nije više ekskluzivno odnosno veza muškarca i žene, nego, eto, dvije žene, dva muškarca ili kako već, ne? Da li imate možda neku pretpostavku što bi se sa društvom dogodilo koliko bi se ta društvena čestica, koju možemo tako nazvati, promijenila u definiciji, ne? Dakle, prije svega mi već imamo
za to prije svega nema potrebe, jer vi već imamo zakon o istospolnim zajednicama i sva njihova prava ili većina njihovih prava su regulirana tim zakonom. A što se tiče braka, evo, dakle, većina mladih, ja vjerujem u Hrvatskoj, čak i oni koji se ne slažu s ovim inicijativom, kada razmišljaju o braku, oni razmišljaju o ne samo emocionalnoj vezi, nego o jednoj privoli, o jednom obvezivanju. I dakle, već kad mi razmišljamo o tom, o jednom doživotnom predanju i onda tako o odgoju djece, dakle, jednoj odgovornosti, i bitno je da postoji, dakle, ta svijest i da je to onda oblikovano u zakone. I važno je onda, kako potvrđuje, dakle, primjeri drugih država, da se onda u zakonima, u odgojnim, dakle, materijalima za djecu, u vrtićima, u školama počinju promovirati druge vrste braka, pod navodnicima, ili druge vrste veza koje se nazivaju brakom. I vjerujem da to bi onda dovelo zapravo i do promjene odnosa, dakle, kako ljudi poimaju brak, kako se poimaju uloge u braku, i da bi to bio jedan socijalni eksperiment koji mi ne možemo predvidjeti posljedice. Marijana, što vi mislite? Radi li se tu o socijalnom eksperimentu, o društvenom eksperimentu, dakle, u kojem ćemo svi sudjelovati, a ne znamo, pretpostavljam kako će biti rezultat, ili je to naprosto jedna civilizacijska, evolucijska stepenica, jedan skok u nekakvu bolje riješene društvene odnose? Pa ja mislim da je to svakako korak naprijed i da ni na koji način homoseksualni brakovi ne ugrožavaju prava heteroseksualnih ljudi i prava na brak. Gospodin je sad dao svoju definiciju braka, ali ta definicija braka je u priličnom raskoraku s aktualnom definicijom braka, zakonskom definicijom braka. Zakonom od 1945. brak nije doživotna zajednica jer je moguć razvod braka. I u Hrvatskoj znamo da imamo vrlo visok postotak razvoda braka i to je nešto čime bi se možda ljudi kojima je stalo do braka trebali baviti. Dakle, i brak nije definiran rađanjem djece po aktualnim zakonima. Definitivno ja nisam spomenuo zakone, samo da kažem. Dobro. Samo kažem da ljudi očito životnom praksom ne potvrđuju ono što on govori. Naravno da ima puno ljudi koji žele tako urediti svoj brak i većina ljudi, mislim, kad ulazi u brak da se nada da će to ostati do kraja života. I mislim da što se tiče braka, obiteljskih odnosa, da imamo realnih problema u društvu. Od nasilja, brak, koliko god obitelj bila ona jezgra društva koja pruža sigurnost, utočište, i na neki način ja priznajem da je brak, mislim, to prihvaćam da je obitelj temelj društva. Toliko je obitelj mjesto gdje ljudi doživljavaju najgore stvari, najgore oblike nasilja, maltretiranja, i mislim da bi taj brak trebalo i obitelj trebalo demistificirati i da bi svim ljudima trebalo pružiti šansu da po svom nahođenju, dok ne ulaze u prava drugih, definiraju svoje međusobne odnose. Ja definitivno mislim da ljudi imaju pravo na tradicionalni brak, ali mislim da drugačiji ljudi imaju pravo drugačije artikulirati svoje odnose. A dobro, što mislite, ne ulazi li se tu u jedan prostor nekakve moguće nestabilnosti? Jer ako razbijamo društvenu molekulu, kao što je obitelj temeljena na odnosu muškarca i žene, zar se ne bi tu, nemate, odnosno postoje li neka iskustva i tako dalje, koja, dakle, osporavaju pretpostavku da ćemo možda izazvati nekakvu atomsku reakciju, kao kad su, ne znam, 30. godina to činili, dakle, u jednoj drugoj sferi, pa da se iz toga može dogoditi jedna, ne znam, civilizacijska eksplozija koja će imati, eto, možda nekakve neželjene posljedice. Pa mislim da za takve pretpostavke nema temelja. Prvo bih rekla, mi smo svi kulturocentrični, mi svi gledamo sa pozicija vlastite kulture. Postoje društva u kojima uopće ne postoji institucija braka i postoje društva u kojima je institucija braka vrlo različita. Ako kažemo da je obitelj temelj društva, s čime se slažem, i da je to nekakva osnovna jedinica kroz koju ljudi učestvuju u društvu, koje ulaze u međusobne odnose, mislim da ne možemo onda neke ljude samo zato što su takvo, imaju drugačije privlače drugi ljudi, ostaviti izvan društva. Mislim da je opasnije, da je puno veća nestabilnost i opasnost društva da ostavimo neke subkulture, neke ljude neintegriranima. Mislim da ovo čak pruža veću mogućnost integracije ljudi u društvo i ne vidim razloga. Brak kroz povijest, definicija braka se mijenjala i ona je i kulturno i povijesno promjenljiva i mislim da su mnoge stvari korak naprijed. Jer mislim, znate, gospodin je spominjao rimsko pravo. U rimskom pravu ja ne bi pristala živjeti
u društvu u kojem je brak tako patrijarhalno reguliran kao u rimskom pravu. U rimskom pravu je otac imao pravo na život drugih članova obitelji. Mislim da je civilizacijski napredak što smo i usvojili prava žena i prava djece, tako da i prava homoseksualaca bi samo trebala biti korak naprijed. Tomislave, vi ste se prije nekoliko dana vratili iz Francuske, evo čitamo zadnjih tjedana da se u Francuskoj događaju vrlo žestoke rasprave upravo na ovu temu oko definiranja oko definiranja braka, dakle omogućavanja da istospolna zajednica to postane. Evo prije 2 dana su bili čak i neredi, prije nekoliko 2-3 tjedna, čini mi se 1,5 milijuna ljudi je u Parizu protiv toga prosvjedovalo. Pa recimo ukratko kako Francuzi gledaju na te dvojbe? Ja mislim ja se ispričavam, mislim da bi trebali neke pojmove najprije razjasniti. Ovdje konkretno u ovom studiju kad govorimo o braku, mi pretpostavljam aludiramo ovdje na istospolne brakove, da se razumijemo. Vanbračnih veza je jako dugo bilo kroz povijest. Ja konkretno imam i dobre kolege, muško i žensko, da se razumijemo. Heteroseksualne veze, vanbračne veze imaju ljudi i svoju djecu i ti ljudi najnormalnije funkcioniraju. Drugi jedan detalj, već kad smo kod tog jednog i hedonističkog pristupa i jednog superliberalnog sistema, nemojte zaboraviti da u Americi 60% brakova, heteroseksualnih brakova, završava u rastavi, odnosno kako se to hrvatski kaže razvodu, ja više volim riječ rastava, to je hrvatska riječ. Konkretno što se tiče Francuske, o tom bi vam puno mogao kazati u par riječi ono što je veoma bitno. Ovi demonstranti na ulicama jučer u Parizu, ja nisam bio u Parizu, bio sam u Lyonu, ali dosta mojih francuskih kolega išli su gore demonstrirati, konkretno protiv zakona koji je već prihvaćen u Francuskoj, istospolnih brakova, tako bi se na neki način moglo prevesti. Tu je srž problema. Jer da se razumijemo kako ti ljudi argumentiraju. Oni ovako kažu. Ako sada budu homoseksualci se budu ženili, što mi u načelu dozvoljavamo, što će se onda desiti u situaciji kada oni budu htjeli adoptirati djecu? Tu logično postoji jedna već pomalo pravna, jedna i vrlo osjetljiva stvar. Konkretno uvijek postoji možda jedna mogućnost da se ta mala djeca budu zlostavljala. Kako mogu 2 muškarca ili konkretno dvoje žene koje žive u jednoj bračnoj ili jednoj zajednici, kako one mogu odgajati to dijete? Znači postoji onda jedna mogućnost... To ne znamo kako. To ne znamo, pa tu je i njihov najjači argument. Tu se ja konkretno, ako mogu reći... To znači da može biti i bolje. Čujte, to je isto jako upitno. Jer, pazite, imamo tu jedan veliki paradoks. S jedne strane imamo te istospolne zajednice, a s druge strane nemojmo zaboraviti da krivični zakon u gotovo svim zemljama, bilo da je to Francuska, bilo da je to Amerika, Belgija, znate što najviše kažnjava pored terorizma? Pedofiliju. I sad, pazite, tu je vrlo teško nekad i tu ustanoviti, bila je velika afera Dutroux u Belgiji svoje vremeno, koja se jako dugo vukla i koja čak i neke političke krugove bila zauzimala, i tu je doslovce i Valonci i Flamanci su poludili. To je bila jedan opći protest protiv pedofilije. I sad gdje se može točno povući linija, da sad ne idemo u neke akademska razglabanja, gdje je linija između pederastije i pedofilije? Ako uzmemo čisto etimološki riječ, ista je to riječ, pedes, znači dijete, razumijete? Znači u svakom slučaju postoji jedna, ja tu ne želim tu nikoga optuživati, ali istospolna zajednica, ili nazovimo istospolni brak, ovako je eufemistički rečeno, svako da postoji mogućnost ili možda čak i opasnost, ako smijem koristiti taj izraz, da se to dijete, ako se bude osvojalo, a sad prema tim novim zakonima u Francuskoj, oni mogu usvojiti dijete. Znači mogu otići ili u Caritas, ili mogu čak i ovdje kod nas u Caritas doći i usvojiti dijete. Jer oni zakonski od 18. svibnja istospolni brakovi su u Francuskoj sada legalizirani. Bez obzira što je, nećemo pretjerivati sa milijunskim ciframa, ali strahovito puno ljudi, par stotina tisuća ljudi jučer u centru Pariza demonstriralo prije mjesec dana, ako ne i više, i praktički toga ima dosta, ne samo u Francuskoj, nego i u ostalim zemljama. I ono, bez obzira što ja mislim o hrvatskom narodu ili o francuskom narodu, da su to lijevi ili desni, i o tome možemo dosta govoriti, ali činjenica da je većina ljudi s kojima vi razgovarate, bilo da je to u Hrvatskoj, bilo da je to u Francuskoj, su protiv istospolnih zajednica, da se tako izrazim.
Dobro, ako je većina protiv, kako to da se onda, ako je to demokracija, ne, kako to da se onda takvi zakoni implementiraju? Čujte, tu je sad jedna interesantna stvar, ja bi možda prešao na tu jednu ideološku pozadinu, jer da se razumijemo, gledajte, tu bi možda mogli malo i profil ljudi ići gledati, intelektualni profil ljudi, ko su danas, ako gledamo, najveći zagovornici tih istospolnih brakova, da budemo onako eksplicitan. Kad malo idete pogledati čak i u Hrvatskoj i tako dalje, pa ako gledam malo, neću pretjerivati, ne volim nemam empirijske podatke, ali dobrim dijelom to su ljudi koji su svojevremeno vjerovali u tu jednu freudo-marksističku skolastiku ili u to jedan komunistički svijet i tu komunističku utopiju koja nije uspjela, to je jedan egalitarno, ravno društvo, poravnano društvo gdje su svi ljudi jednaki, gdje se svi ljudi jednako mogu i mijenjati, kao na jednom flizbandu, kao na jednoj traci tvorničkoj. Taj projekt nije uspio za vrijeme komunizma, niti sa trotskizmom, niti sa socijalizmom sa ljudskim licem, ni neljudskim licem, niti u Kambodži, ni u Kubi, niti kod nas u Jugoslaviji, sve je završilo u katastrofi. I sad se traži jedan erzac intelektualni, to vidite kod nas konkretno i na Filozofskom fakultetu i na ostalim društvenim znanostima, a da ne govorimo o fakultetima gdje sam ja studirao u Francuskoj i Americi. Oni su sad taj svoj marksizam koji je totalno diskreditiran jer je završio u gulazima, u Golom otoku, Glavnjači, da ne govorim i tako dalje. Danas će na jedan elegantni način to pokušati putem istospolnih zajednica. Elegantni način represija i ne samo toga, jedan elegantan način nametanja drugih vrijednosti. Tako da jedan čovjek tu sa Jelačićevog placa ili tu iz Špice ne može točno znati. To više nije cool, to nije moderno biti danas reakcionaran. Trebamo prihvatiti istospolne zajednice. Samo da kažem, poštovani gledatelji, od ovog trenutka bit će uključene telefonske linije, pa možete nazvati, pitati moji gosti ili komentirati ono što pričaju. Evo da odmah pitam ovo o čemu ste vi sad rekli. Marijana, jeste li vi bili bliski, evo dakle po ovoj tezi koju gospodin Sulić postavio, jeste li bili bliski u nekim ranim fazama marksističkim ideologijama i tako dalje, pa da to recimo onda sada na neki način kao nadgradnja je se preusmjeri dakle u podupiranje? Ne, ja sam premlada da bi imala ikakve veze s komunizmom, a s druge strane moram odgovoriti da je ova teza apsurdna, budući da su komunistički totalitarni režimi proganjali homoseksualce, homoseksualnost u takvim režimima bila zakonski kažnjiva u bilo kojem obliku i takvi su ljudi završavali u logorima i bili proganjani, tako da je tvrdnja da je homoseksualnost nekakva borba za ljudska prava homoseksualaca, nekakva komunističko-marksistička urota. Neka završi, dozvolite. Tako da mi je takva teza apsurdna. S druge strane, mislim da je jako opasno ljude koji se bore za ljudska prava, za jednakost svih ljudi. Eto, ako on misli da je marksizam nešto, egalitarizam jednako marksizam, mislim da je to vrlo ograničena definicija i vrlo pogrešna i neprecizna. Ja jesam egalitarist i mislim da bi svi ljudi trebali biti ravnopravni. A ako neko misli da ima ne znam kako dana prava veća od drugoga i da zaslužuje veća prava od drugoga, molila bi da to argumentira. I proglašavati borbu za jednakost svih ljudi represijom po meni je apsurdno, opasno. Dobro. Sad ću ja probati vrlo kratko argumentirano reći. Moramo svako razlikovati komunistički sistem u praksi. Vidjeli smo i sami da su komunisti bivši kod nas bili vrlo strogi i čak je to bilo kazneno djelo, homoseksualizam ne samo kod nas nego i u Sovjetskom savezu i svim ostalim zemljama istočnog bloka. Međutim, pretpostavljam kolegica ipak je čitala gospođu Simone de Beauvoir koja slovi kao gospođa, kao jedna feministica poznata, inače žena od gospodina Sartra, književnika poznatog, teška ljevičarka koju poštujem, koja je doslovce rekla, citiram mi riječi, pretpostavljam da neću pogriješiti od kolegice, koja je doslovce rekla: žena se ne rađa, žena ne postaje. Znači ja pitam, ako mogu malo kritičan biti po gospodični, gdje je onda ženstvenost od žene ako žena postaje? Znači ako je ona samo jedan predmet kao takav. Da se malo vratim 1919. 18. Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg, tako je Cetkin, bile su stroge feministkinje, nemojmo zaboraviti za vrijeme diktature Bela Kuna u Mađarskoj, 19. do 20. isto tako, a da ne kažem i prva vlada boljševička za vrijeme Lenjina imala izuzetno jednu antibračnu,
antifamilijarnu politiku gdje se totalno, ponavljam, to je bilo prije Staljina, to je početak 20. godina, izuzetno jedna komunistička, profeministička politika. Isto tako imamo filozofa Lukača, da ga ne spominjem. Oni su bolševici, su izričito isticali ravnopravnost žene i njihov cilj je bilo rušenje brakova. Vezu između marksizma i feminizma, jel? U početku. Dobro, Praksu, poslije zaboravimo što se zbivalo sa kaznenim zakonom u Jugoslaviji. Dozvolite, imamo gledatelja na telefonskoj liniji da ih ne držimo predugo. Dobro večer, ali se čujemo. Dobar večer. Izvolite. Brak kao zajednica muškarca i žene je slika kršćanskog svjetonazora i tradicionalnog svjetonazora. Međutim, u Hrvatskoj, osim ta dva svjetonazora, postoji i liberalni i moderni svjetonazori. I mislim da se mi svi skupa oko toga ne slažemo, što nije loše. A Ustav garantira slobodu vjeroispovijesti i svjetonazora. Dakle, potpuno je ispravno da kršćani vjeruju u svoju istinu da je brak zajednica muškarca i žene, ali oni to ne mogu nametnuti cijelom hrvatskom društvu. I mislim da se moramo naučiti na toleranciju jednih prema drugima, na toleranciju različitosti, kao što i Papa Franjo sad uči, da čovjek ako je pošten i dobar, bez obzira koja mu je vjera ili ateist, može doći u raj. Dobro, hvala lijepo na javljanju. Imamo još jednog gledatelja na liniji. Dobro večer, čujemo li se? Dobra večer. Halo? Dobra večer. Halo? Dobra večer. Gledateljice, izvolite, gospođo. Imam samo jedno pitanje za gospođicu Bijelić. Šta ona misli, recimo, o odluci 3 ljudi da budu u braku? Ili 4. Da, čuo sam da u Nizozemskoj spremaju neku inicijativu gdje čak brak bi mogao biti zajednica 3 ljudi. Jeste li to čuli? 3 ljudi, da, ili možda čak više u različitim muško-ženskim kombinacijama. Pa možda da čujemo šta će onda biti, kako ćemo onda funkcionirati. Hvala lijepo. Hvala lijepo na javljanju. Hoćete komentirati? Pa za sad takva inicijativa u našoj državi nije postojala. Postoje države u kojima je brak tako definiran, odnosno nije nigdje definiran kao zajednica više ljudi, ali je moguće, ista osoba može ući u više brakova. Ja ne bih bila predvodnica takve inicijative, a ako bi takva inicijativa postojala, pogledala bi njihovu argumentaciju. Ali ja bi samo, dakle, ovdje se opet brka pitanje, dakle, sadržaja braka, da li je on poligamni, monogamni, ali i u slučaju poligamnog braka, brak je opet definiran kao zajednica muškarca i žene, dakle, u kojoj god da mi kombinaciji govorimo, u svakoj od njih je brak uvijek bio zajednica muškarca i žene. Inače, ja ne bi kao kolegica tako olako prešao preko stanovite organske veze komunističke ideologije, različitih marksističkih koncepcija sa ovim suvremenim koncepcijama o rodnoj ideologiji, takozvanoj rodnoj ravnopravnosti. Podsjetio bi da ovdje postoji stanovito licemjerje sa strane onih koji sebe duhu toga novog govora nazivaju zagovornica takozvane LGBT ideologije, jer kao što se možemo sjetiti svake godine na Zagreb Prideu, tako je bilo i prošle ili pretprošle godine, pored zastava duginih boja mogli smo vidjeti simbole srpa i čekića koji očigledno sudionicima te povorke nisu smetali. I ako bi konzistentno slijedili, zapravo izvodili svoje zaključke, većina zagovornika prava takozvane LGBT populacije barata sa pojmovima antifašizma, istaknute protagoniste jugoslavenskog komunizma vidi kao velikane antifašističke misli, a trebalo bi, s obzirom na postupanje prema homoseksualizmu, i Josip Broz Tito i Marks i ostali bi trebali biti označeni kao takozvani homofobi. A još nikada nisam čuo da neko primjerice Josipa Broza Tita doživlja homofobom, pa pozivam sve
pripadnike udruga koje se bore za prava takozvane LGBT populacije da sljedeće godine pokrenu inicijativu za promjenu imena Trga maršala Tita, ako iz jednog drugog razloga, iz razloga što je Josip Broz Tito bio zapravo ključna figura par excellence homofobnoga poretka u kojem je dugo vremena homoseksualizam bio označen kao kazneno djelo. Ja sam siguran da gospođica Juras i ostale kolege iz tih različitih inicijativa, kada se upoznaju sa homofobnom pozadinom jugoslavenskog komunizma, da će imati više razumijevanja za ovaj protokomunistički tabor i da će podržati različite građanske inicijative u tom smjeru. I samo bi vas malo korigirao. Vi ste ovu našu tekuću debatu koju sad imamo stavili u kontekst po razdiobe ljevica, desnica. Mislim da je ovo jedna druga vrsta svjetonazorske podjele i da se ta pitanja ne mogu samo tako staviti. Kako bi je bio pitao? Pa ne bi gospodin Nazboj rekao da pored kršćanskog svjetonazora, mogu dodati islamski svjetonazor i tako dalje, dakle to su koherentni pogledi na svijet koji imaju svoje izvore i jasnu doktrinu. On je spomenuo takozvani moderni liberalni svjetonazor. Što je to moderni svjetonazor? Ja to jednostavno sociološki ili politološki mi nije jasno, a povezivati klasičnu liberalnu doktrinu sa pitanjem definicije braka je apsurdno, jer ključni klasici liberalne misli se uopće nisu bavili tim pitanjima, često su u čudorednom smislu bili konzervativci. Dakle, sada kada bi krenuli, vjerojatno bi svi bili na listi homofoba i zapravo cijela društvena misao bi bila označena homofobnom, ona koja prethodi razvitku zadnjih 20 godina. Ja sam bih imala, oprostite, nismo se imali vremena upoznati, ali vas, gospodine, i vas, budući ste dva put spominjali, prvo bih rekla da ja nisam u nekoj udruzi koja se bavi eksplicitno LGBT aktivizmom i nemam veze sa njihovim odnosom prema komunističkoj ideologiji. Ja osuđujem zločine komunističke ideologije, osuđujem svaku totalitarnu ideologiju, komunističku jednako kao i sve ostale. Malo mi gospodin nejasan, jer ambivalentno prvo je povezao komunizam sa gej pokretom za LGBT prava, onda je nakon toga rekao priznao da je komunizam bio jako represivan prema tim ljudima i nije uvažavao njihova temeljna ljudska prava, kao ni temeljna ljudska prava mnogih drugih ljudi, ali bi oba gospodina dva puta spomenula rodnu ravnopravnost i feminizam u negativnom smislu, pa bih pitala da li oni poštuju rodnu i spolnu ravnopravnost kao ustavnu i ljudsko-pravašku kategoriju, jer ja se zalažem za rodnu i spolnu ravnopravnost. Evo, to mi stavio ćete. Gledajte, mi prvo moramo početi od činjenice jedne, da o ovoj temi drugačije će govoriti jedan sociolog, drugačije jedan politolog, a drugačije jedan genetičar ili jedan sociobiolog. Kod nas, nažalost, ne postoji ta znanost, odnosno podnanost sociobiologije, jer se smatra dosta politički nekorektnom. Nažalost, čak i ova literatura, da ne spominjem kolegu gospodina Štulhofera, s čim se ja pogledima nimalo ne slažem, on samo daje jedan stav prema toj jednorodnoj ideologiji. Kod nas literatura poznatih sociobiologa, usput koji nisu nimalo nikakvi religiozni ljudi, nego dapače su veliki darvinisti i ateisti, oni polaze od pretpostavke, to ne znači da se automatski s njima slažem. Ali zašto se njih nikad ne čuje? Zašto se njihovo mišljenje ne čuje? Ja ću ga sažeti. Čovjek ima svoje gene, ima svoj hereditet i na temelju tog svog herediteta takav mu je politički svjetonazor. I ja polazim od jedne činjenice da moja žena, koliko god mi je strahovito slična i najbolja prijateljica, dugo se znamo, ona biološki nije muško, ona je žensko. I pretpostavljam da je veliki broj genetičara, da ne kažem sociobiologa, da će se s tim složiti. Međutim, ona ima svoja prava i ona ima svoje dužnosti kao što imam i ja.
I tu dolazi do velikih, velikih nesporazuma. Dozvolite mi jednu digresiju koju ću možda malo ovako literarno više izraziti, jer nemam empirijskih podataka. Ono što znam, 60%, malo prije sam rekao, 60% brakova, odnosno ženidaba, u Americi završi u rastavama. I vjerovali ili ne, i tu nek se malo i naši ljudi koji su ili ateisti, koji često harangiraju protiv islama ili konkretno ili protiv ostalih ili kršćanstva, konkretno katoličke crkve, nek se zamisli, nek pogledaju malo procentualno koliko američke žene koje su rastavljene pate u Americi, baš fizički pate. I vi ćete se iznenaditi da ćete prebijenih i pretučenih žena, što ja znam iz prve ruke, jer to ne govorim na pamet, sam tamo jako dugo živio, predugo. Više ima pretučenih i kako bih rekao, baš ugroženih žena u jednoj visokoj kapitalističkoj jednoj Americi, nego možda, što ja znam, u jednom organskom, jednom palestinskom naselju u Gazi ili šta. Što hoćete reći? Je to onda pitanje ravnopravnosti ili je to pitanje sigurnosti? Jedna stvar imati svoju slobodu i svoju individualnost i to u svakom slučaju poštujem kod žena. Bez obzira. Moj uzor je Marija Terezija koja je imala možda veću jednu političku funkciju nego puno naših žena koje danas sjedi u Saboru. A jako puno djece imala je. Imala je 18-19 djece. Ne samo ona, pa uzmite Mariju Medić. Ja ne znam, trebali bi studenti nešto študirati. Pa ta žena je gromoglasila u Europi, bila je bog i batina doslovce. Pa onda već kad smo u starom Rimu, pa pogledajte ove žene vestalke po tim hramovima. Pa njih se nije smjelo taknuti, krivo pogledati, već su vam glavu odrubili. Znači, jedan rešpekt prema ženi tradicionalno, a da ne govorimo o starim vikinzima ili o ovome Tingveliru, to je prvi parlament u Islandu. I dan danas nije slučajno što Švedska ipak jedan stav prema ženama je sasma drugčiji nego u istočnoj Europi, da ne kažem u Balkanu. To je jedna vrlo široka tema. Kako onda razumjeti ako, dakle, Ameriku gledamo kao jedno civilizacijski naprednije društvo, kako razumjeti onda taj podatak koji ste sad naveli da tamo žene više pate nego u nekim društvima koja su na nekoj nižoj civilizacijskoj razini? Da, ja bi sad morao ići... Možda to i Marijana vi htjeli. Možda bi morao, ne bi htio zvučati kao neki mačo, ali znam iz svojih kontakata brojnih i tako dalje, da puno žena je rastavljeno i živi sama. I vi možete pričati, vi možete imati svoju slobodu, ali vi kad ste sami, vi se morate boriti da preživite, razumijete? I sad tu je jedan paradoks da u jednom tradicionalnoj hrvatskoj familiji može muškarac biti malo i patrijarhalan i težak i meni ide taj hrvatski mačizmo dosta na živce kad čujemo ove prostote na televiziji, tu se slažem možda sa kolegicom. Ali čujte, vi ipak imate jednu organsku sredinu, familija koja vas čuva. Ja lijepo mogu vama tu filozofirati o slobodi i individualnosti. Poslova, recimo, točno je. Podjela odgovornosti, uloga, jel? Da sad ne ispadam da mi ljudi krive, vaši cijenjeni gledatelji krivo ne protumačuju. Poznao sam razne te slojeve društva u Americi, tih žena isto krasnih, finih, inteligentnih i sposobnih, ali cijeli svoj život su posvetile svojoj karijeri, zapustile su svoju familiju, rastale su se i dosad su se našle na cesti su se našle, razumijete? I te ženske strašno pate. I onda djelomično, ako idete u razgovore dulje s njima, ako one nekad pate za tom jednom organskom, tradicionalnom sredinom, da sad ne idemo u Amiše, to vam je jedna tradicionalna kršćanska sekta gore u Pensilvaniji, gdje sam baš dugo i živio tako. To su jako stabilne familije. One doslovce žive u 19. stoljeću. Znači, pustimo sad tu apstraktnu riječ sloboda i toleranciju. Meni dođe slabo kad čujem to stalno, svi mi govore o toleranciji. Uzmimo jednu organsku familiju koja vam koliko toliko osigurava da preživite ove nedaće života. Dobro, imamo gledatelja na telefonskoj liniji. Dobro večer, se čujemo. Dobro večer. Izvolite. Ma samo da mu odgovorim, ispričavam se, poštovanje svima. Pa vi spominjete tamo neku Afriku, ovo, pa čovjek ima 13 žena, kaj bi se on s njima, mislim, ono, kad bi on svaku udario, gdje bi bio kraj. Mislite da bi dobio batinu od njih 13? Pa malo šamarom i kaj idemo u zatvor, ne? Da. Eto, samo to, dobro, mislim da pričate malo. Dobro, hvala. Nije to ovo. Hvala vama. Ivane, evo, malo smo vas zapostavili. Evo, najavio sam dakle da su pojedini gej aktivisti, odnosno LGBT, da ne izostaju neke od tih skupina, danas imali jedan protestnu povorku do Markovog trga, pa su uz neke ostale parole, a pošto ste vi student KBF-a, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, evo dvije onako, kako bih rekao, prijeporne na liniji onoga što ste vi, Zlatko, govorili. Dakle, jedna je, pa evo, kako ih vi doživljavate, kako ih vi čujete, evo da kažem. Dakle, jedna je
parola koju su nosili Isus je imao 2 oca, a druga je bila antifašistička solidarnost. Evo, kako biste te 2 parole, kako ih osjećate, kako ih stavljate u kontekst, dakle, tog protestnog marša, recimo, da kažem? Da, dakle, ono što smo već tu bili spominjali, mislim da je potrebno za Hrvatsku da izađe iz tih ideoloških sukoba, iz tog ideološkog mentaliteta koji onda sprečava da se dogodi stvaran dijalog koji je preko potreban našem društvu. Dakle, moramo priznati pluralnost i to je dobro da vidimo da postoje razni svjetonazori, razne skupine i da onda za jedno zdravlje društva postoji jedan pristojan dijalog. Tako da ja mislim da ova parola o antifašizmu je zapravo jedan relikt prošlosti koji više nema veze sa današnjicom. Dakle, fašizma nema. U Hrvatskoj niti nema nikakve ekstremne desnice ili uopće nema institucionalno, dakle, neke ekstremne desnice i tu se, dakle, pogotovo kad se radi o zahtjevima u ime obitelji, ne radi o ničemu što bi moglo biti okarakterizirano. Što radi ta parola na takvom skupu? Što mislite? Pa mislim da se to radi o pogrešnoj percepciji, dakle, sudionika. Mislite da su, eto, pogriješili i napisali parolu ne znajući, dakle, ovo činjenično stanje o kojem vi sad govorite? Da, mislim da se, to je bilo, dakle, viđeno i na fakultetima i na forumima i tako u nekim javnim izjavama. Dakle, da zbog tog ideološkog mentaliteta neki se svrstavaju crno, neki crveno. Mislim da mi trebamo to nadići. Dakle, to nema nikakve poveznice, dakle, suštinske sa... To je onda jedan stigmatizirajući kliše koji dakle, koristi u toj ideološkoj nekoj borbi, ako je tako možemo nazvati. Da, mislim da su to i bilo kakve oznake, dakle, i oznake homofobije, dakle, fašizma, katolibana i tako dalje. A ovo Isus je imao 2 oca, kako vam to zvuči? To je isto, da, mislim da je to provokacija isto tako, dakle, evo. Ja bih se vratio zapravo, po mome sudu, ovdje je riječ o heteroseksualnoj zloporabi homoseksualizma. Ja sam siguran da je većina sudionika tih različitih povorki uopće nisu homoseksualci. Dakle, radi se o heteroseksualcima stanovitih ideoloških uvjerenja koji zloupotrebljavaju pitanje homoseksualizma kako bi se obračunali s onim vrijednostima koje su njima neprihvatljive. Jer zapravo nema ni jednoga dokaza da ljudi homoseksualne orijentacije a priori imaju određene ideološke preferencije koje bi bile drugačije od heteroseksualne većine, a gospodin Sunić to zna i bolje od mene, mnoge prominentne ličnosti fašizma, nacionalsocijalizma su bili privatno ili intimno homoseksualci, ali zapravo tu svoju spolnu orijentaciju nisu ugrađivali u svoju ideologiju, a kad je ovdje bila gospođica Reisman, ona je zapravo koristila po mišljenju ipak jednu nategnutu, kako se zove, konstrukciju, je li da je Hitler bio homoseksualac, pa da se onda njegov svjetonazor i njegovi postupci trebaju izvoditi iz te navodne činjenice. Dobro, čitao sam na neki dan, jedan kolega, evo, prosto imamo gledati jedan telefonski liniji. Halo, je li se čujemo? Halo? Halo? Izvolite, čujemo vas. Halo? Halo, pozdrav emisiji. Čujte. Slušamo vas, recite, gospodine. Ovako, pazite, danas medicina dozvoljava da vi možete svašta raditi da bi 2, ajmo već pedera, dala svoju spermu 2 lezbikama, pa nek si naprave dijete, čemu da maltretiraju normalne brakove. Da. Danas je to, mislim, čisto dobro, to mislite na kloniranje, dobro, to još, mislim da to još nije došlo do faze. Da im olakšam njihovu populaciju, ajmo reći, a ne da se miješaju u našu populaciju. Hvala lijepa. Samo ja bih podsjetio da je tu u hrvatskim medijima bilo nekoliko glasova vrlo relevantnih osoba iz hrvatskog javnog života homoseksualne orijentacije koji su sami rekli, mislim ovdje i na jednog poznatog novinara s Hrvatske radiotelevizije, da zapravo sami homoseksualci uopće
ne žele, većina njih, da se njihove veze tretiraju kao brak. To je potpuno različit oblik veze. I zapravo trebalo bi, dakle, postavlja se pitanje žele li, zašto bi 5 profesionalnih aktivista kojima je to način života i koji su po zanimanju LGBT aktivisti, ništa drugo ne znaju raditi, zašto bi oni bili mjerodavan glas cjelokupne homoseksualne zajednice? Marijana, prije 10-ak godina čini mi se kod nas je usvojen zakon koji regulira odnose o istospolnim zajednicama. Imate li možda podatak koliko puta je do danas taj zakon konzumiran? Ne, jedino što znam da su LGBT aktivisti bili nezadovoljni tim zakonom zbog njegove nedorađenosti. I moram se osvrnuti, gospodin je rekao da je riječ o zloupotrebi, da je LGBT aktivizam neka vrsta zloupotrebe tih osoba. Ja pretpostavljam i mislim da je to sasvim pravo tih osoba da ne stupaju u brak, isto kao što heteroseksualne osobe ne moraju stupiti u brak nikad. Ima i puno neoženjenih, nevjenčanih ljudi ili razvedenih ljudi, ali mislim da je moguće, ja recimo kao osoba koja nisam LGBT osoba, podržavam ne zato što sam profesionalni aktivist ili ne znam raditi ništa drugo, jer ja aktivizam radim pro bono, a zarađujem plaću negdje drugdje i mnogo LGBT aktivista itekako znaju raditi druge stvari i rade druge stvari osim LGBT aktivizma, već mislim da je moj motiv jedna solidarnost, jedna građanska, ljudska, humana solidarnost. Dobro, kad naiđe, pretpostavljam da... S kime solidarnost? Sa LGBT osobama koje žele jednakopravnost pred zakonom i koji žele stupiti u brak. Ne moraju svi htjeti, može ih manjina htjeti, ali ako mislite da manjina LGBT osoba želi stupiti u brak, onda će takvih brakova biti jako malo i tim su manje relevantni i manje vrijedni vaše pažnje, aktivizma, mijenjanja ustava i takve, ne predstavljaju nikakvu pratnju. Ako je LGBT osobe se sami po sebi manjina i ako od njih nekad jako 4-5 ljudi su zainteresirani za te brakove, to je sasvim socijalno i relevantno i onda je sasvim ovo što radite sasvim besmisleno. A što mislite, zašto se događa tako jedna snažna reakcija, ako možemo reći, većine stanovnika ove zemlje, koji se protive, dakle, kako bih rekao, proširenju tih nekih zakonskih regulativa, uz ostalo da i brak. U čemu je stvar? Da li se većina ne poznaje, dakle, suštinu odnosa istospolnih zajednica, da li su to neke predrasude, da li se tu radi o nekakvom obliku nekakvog, neću reći, seksizma ili ne znam kako to nazvati. Dakle, je li to mržnja, strah, nepoznavanje, neinformiranost ili nekakva prgavost većine? Postoje različitosti. Ja bi to prvenstveno kvalificirala kao uskogrudnost. Mislim da većina ljudi više se brine za sebe i svoja prava nego što je drugim ljudima potrebno, što oni žele, kako se osjećaju, manjak solidarnosti, a vidjeli smo po gay prideovima da ima stvarno i otvorene mržnje, jer su letjela kamena prema sudionicima povorke. Dakle, postoji mržnja, ja se nadam da većina ljudi ipak ne osjeća autentičnu mržnju, neki možda osjećaju ugroženost, mi smo ipak jako patrijarhalno društvo, iako postajemo pluralno društvo i postoje drugačije tendencije, postoje drugačiji ljudi, ja definitivno nisam patrijarhalna, nego sasvim suprotno od toga, ali mi smo patrijarhalno društvo u kojem, dakle, postojeće odnose moći, mislim, i određene privilegije, ljudi imaju mislim da imaju percepciju, jako patrijarhalni ljudi, pogotovo muškarci, da će izgubiti, da time gube privilegije, da ih to na neki način ugrožava, a mislim da smo društvo koje se inače boji svega različitog, ne samo homoseksualaca. Nažalost, imali smo i ispade utemeljene na drugoj vrsti mržnje. Ljudi imaju problema i zbog različite nacionalne, etničke ili rasne pripadnosti. Takve pojave se događaju u našem društvu. Dakle, mislim, ne možemo sve ljude stavljati koji imaju nešto protiv homoseksualnih brakova u istu kategoriju. Niti ne mogu sad od oka procjenjivati koliko ljudi podržava takve ljude, koliko ne. Mislim da je u velikom broju slučajeva je riječ o lošoj informiranosti, neinformiranosti, konformizmu. Puno ljudi ima taj navijački mentalitet pa se povodi za određenim društvenim tokovima. Ja sam upoznala ljude koji misle suprotno od mene i obično su zaleža bila drugačija. Ali uglavnom znam, kad se ljudima dogodi da je neko u obitelji, neko blizak homoseksualac, moguće je čak da ga se odreknu ili ako čak
postoji neka nelagoda, prezir ili negativni osjećaj prema homoseksualcima, kada osoba stvarno uđe u osobni kontakt s takvim ljudima blizak, onda mijenja. Ja recimo znam konzervativne ljude koji su u bliskim obiteljskim odnosima bili, neko je bio homoseksualac, upoznali su takav par i promijenili su svoje mišljenje. Dobro, imamo gledatelja na telefonskoj liniji. Dobro večer, svi čujemo. Dobro večer. Izvolite, gospođo. Prvo sve pozdravljam i ispričavam se, ne znam prezimena, kasnije sam se uključila. Ono što ja bi se vratila na osnovnu temu referenduma. I posebno pozdravljam ovu gospođu, mladu ženu, koja je vaš najbolji sugovornik. Najracionalniji, ne zanosi se strastima komunizma, bla 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 i tak dalje. Moje pitanje glasi ovako. Da li u Europi ovaj čas ili u nekakvo dogledno vrijeme je jedna država provodila referendum za smanjenje nečijih prava? Jer ako ogolite stvar do kraja, ja sam matematičar po struci, ovaj referendum se dosta nasilno na cesti, to znam iz vlastitog iskustva, provodi da bi se nečija prava smanjila. Dobro, zanimljivo pitanje, gospođo. Evo čućemo sada od naših Ja vas gostiju. lijepo molim odgovor. Hvala lijepo na javljanju. Imamo još jednog gledatelja na telefonskoj liniji. Halo, čujemo li se? Halo? Halo? Izvolite, gospođo. Dobar večer. Recite. Slušam pažljivo ovu vašu diskusiju, raspravu i tako dalje i moram priznati da u cijeloj ovoj priči, gledano sa sociološkog, filozofskog, psihološkog stajališta i tako, nitko ne razmišlja, barem do sada nitko nije spomenuo, što je sa djecom homoseksualnih parova. Mnoge studije, psihološke, medicinske i tako dalje, su pokazali da su ta djeca frustrirana, da se odgajaju po jednom modelu, ali zašto? Kao posljedica toga je studija na istraživanju djece rastavljenih parova, gdje dijete odgaja jedan roditelj. Pa svi kažemo nije dobro i treba drugačije. Treba hvala na javljanju, gospođo. treba Sad ćemo uzor. čuti to od naših gostiju. Vi ste htjeli, Ivane, komentirati o smanjenju zapravo ljudskih prava. Da, i ono što je kolegica prije bila rekla o ravnopravnosti, dakle, ja mislim da se tu zaista ne radi o ravnopravnosti. Evo, imamo taj zakon. Teoretski se smanjuje sada broj ljudi koji mogu stupiti u brak po toj formulaciji. Ne, ostaje isto. Prema hrvatskim zakonima imamo obiteljski zakon i imamo zakon o istospolnim zajednicama. Prema zakonu o istospolnim zajednicama, ako ja želim primjerice stupiti u takvu zajednicu koja se definira kao životna zajednica između dvije osobe istog spola, ja to mogu napraviti. Ako želim dakle, moram biti poslovno sposoban i moram biti punoljetan. Isto tako, ako želim stupiti u brak sa osobom drugog spola, ja to također mogu napraviti. I to je otvoreno za sve hrvatske državljane. Dakle, tu nema nikakve diskriminacije, nema nikakve neravnopravnosti. I ako postoji, dakle, bilo kakav u zakonu o istospolnim zajednicama nešto što nije pravedno, onda se to treba doraditi i napraviti boljim. Ali ne sad da mi idemo mijenjati obiteljski zakon ili da idemo stvarati nekakve nove pravne institute. Kako bi izgledalo da recimo da ja i moja žena želimo sklopiti istospolnu zajednicu? To nema smisla. Tako isto nema smisla da dvoje ljudi koji su istoga spola sklope bračnu zajednicu. I samo se o tim kategorijama radi. Dakle, to je pozitivna diskriminacija. Imamo dvije osobe istog spola, imamo dvije osobe različitog spola. Dobro, hoćete vi to Tomislave oko posvajanja djece? Ovo što je gospođa malo prije rekla, ja sam to i naveo u svom prvom komentaru, ta istospolna zajednica, ne volim tu riječ brak, istospolna zajednica, tu konkretno mislimo ili na dva muškarca ili na dvije žene, pod pretpostavkom da oni žele i pretpostavljam da neki žele usvojiti djecu. Tu postoji jedna rizična situacija koju je gospođa indirektno i navela. Što će s tom djecom biti? Ne mislim samo da će oni biti isfrustrirani. Postoji stvarno mogućnost, jer ja mogu sad samo naklapati, špekulirati, da će se ta djeca maltretirati, da će se zloupotrebljavati, da će se fizički, seksualno napastovati. Tu je jedna opasnost, tu je u biti, u tom smislu sam ja i protiv
tih istospolnih zajednica, kao što su neki dani ovi francuski demonstranti pokazali. Jer postoji uvijek mogućnost da će ti ljudi prihvatiti djecu, adoptirati djecu. Postoje neka istraživanja u zemljama koje su ranije dozvolile. Čujte, pa gledajte, sad ne mogu vam empirijske podatke dati, ali u svom slučaju, pazite, da se razumijemo, oko 10 saveznih država u Americi već su prihvatili te istospolne brakove, isto tako 10 država u Europskoj uniji i 9, ne znam, Francuska je sada zadnja, čak i velika, jako katolička Španjolska i ona u tome prednjači, Engleska, Švedska i tako dalje. Ono što je simptomatično, da se opet vratimo na tu jednu kauzalnu perspektivu, sve bivše komunističke zemlje iz istočne Europe su radikalno, konzervativno, tradicionalno protiv tih istospolnih brakova. U Srbiji, ako mogu reći, je čak gora ili bolja situacija, zavisno od vaših gledatelja, nego što je u Hrvatskoj. U Srbiji je već u Ustavu, stoji ta formulacija da je i u Crnoj Gori. Da. I sad, pazite, ili u Ukrajini, u Rusiji, to ne dolazi u obzir. Čak i sam Putin morao intervenirati, nema tu, nećemo mi tu sa ovim homoseksualcima imati puno posla. Onda si možete misliti što mu možda u privatnom razgovoru sa njegovim kolegama prolazi kroz glavu. Znači, ovo u svakom slučaju više nije samo stvar seksualnih navika ili seksualnih običaja, nego tu je jedna ideološka pozadina. Međutim, ono što sam zaboravio reći svakako, gledajte, ja imam dojam, ja pretpostavljam da se to može empirijski vrlo brzo ustanoviti, da je riječ o jednom vrlo malom broju ljudi u Hrvatskoj, LGTB ili kakva je ta skraćenica za lezbijke, transseksualci itd. I sad, ja nemam ništa protiv njihovog privatnog života. Pa ja sam nekad bio hippie, živio sam u Amsterdamu, sretao sam ljude od ultrapederasta do svakakvih do lezbika. Mene to ne smeta, dokle god oni to drže za svoju privatnu stvar. Ja bih mogao sad 10 književnika navesti, desničara usput, koji su poznati bili pederasti, ali raditi s toga državnu ideologiju i nametati je agresivno. Niko ne pita da kakvi su moji bubnjići, kakve su moje uši kad mi neko urliče na Zrinjevcu tamo, hoćemo ovo, hoćemo ono. Da li se ti ljudi pitaju da je 90% Zagrepčanaca su protiv toga? Ja se moram, tamo gdje jesi, tako se i ponašaj. Ja ne mogu sada doći, recimo, bio sam nedavno u Alžiru, tamo sam službovao neko vrijeme. Pa ne mogu ja sad tamo pred džamijom neke tamo kerefeke izvoditi. Pa ljudi bi me zatukli, a da ne kažem pred sinagogom. Nego, ajde, idemo pred katedralu, tamo paradirati i izazivati svećenike. Znaju oni vrlo dobro. Znači, ja se pitam ko iza tih ljudi stoji. Ako ste već toliko liberalni, ajde gospodo, otiđite malo tamo, prošećite se pored koje džamije ili pored kojeg sinagoge, pa ćete vidjeti koliko ćete dugo trajati sa vašim transgender ili transgender, kako se to već zove. Ja znam, iz prve ruke vam znam. Gledao sam to u Kaliforniji prije 30 godina. Pa kad se počnu tući, znate, onda je gadna stvar, onda mora policija intervenirati. Izvolite. Mislim da pozivanje na neke države kojima su ljudska prava na jako niskoj razini i davanje kao pozitivnog primjera nasilja nad ljudima je nešto strašno i mislim i implicirati da su građanska prava samo za većinu, a ne za manjinu, da bi po ulici trebali šetati i iznositi svoje stavove samo ljudi koji su nositelji nekih većinskih ideologija, da je isto antidemokratski i antiljudsko-pravaški i protiv svih građanskih prava i mislim da su to strašne stvari. Ja bih samo podsjetio, mi imamo sad ovdje problem, svi baratamo s tim, kako je kolegica, to je ovako zgodna jedna konstrukcija, ljudsko pravaštvo, ali moramo razjasniti temeljne pojme građansko pravo. Prvi članak hrvatskog Ustava zapravo je izjednačio sve hrvatske državljane i nijedno temeljno građansko pravo bilo koje osobe u Republici Hrvatskoj nije ugroženo zbog njegove spolne orijentacije. Ja bih samo podsjetio na pravorijek Suda za ljudska prava u Štrasburu, koji je izrijekom donio odluku da pitanja braka ne spadaju u korpus takozvanih ljudskih prava. Što znači da činjenica da se brak u nekoj zemlji definira isključivo kao zajednica muškarca i žene nije kršenje ničijih ljudskih i građanskih prava. Gospođa ovdje je rekla o referendumu koji se prvo referendum se ne provodi, prikupljaju se potpisi za referendum. Dakle, ali mislila o referendumu kojim bi se suzila nečija prava. Dakle, ta tvrdnja bi imala smisla kada bi sadašnji obiteljski zakon ostavljao mogućnost
zaključenja braka između ljudi istoga spola, a referendumska inicijativa tražila da se to ukine. Ova referendumska inicijativa traži, da tako kažem, preventivno da se učvrsti postojeća zakonska definicija braka, preventivno, zato jer postoji objektivan strah da će se pod krinkom europeizacije i pod utjecajem određenih lobija ova definicija braka, takozvano izjednačavanje, nametnuti, a i sam predsjednik Milanović nam je višekratno, barem 7 puta dan za danom rekao, dihotomijski, da je ovdje riječ o borbi između Zapada i Bizanta. Nažalost, u ovom kontekstu svaki razuman čovjek, kršćanske, muslimanske ili bilo koje druge orijentacije bi zapravo birao Bizanta, ne Zapad o kojem govori gospodin Milanović, koji zapravo je time pokazao, osim da ustrajava u problematičnim iskazima, da ne poznaje baštinu europskog kontinenta i da zapravo s jednom vrstom, kako se zove, gađenja govori o jednoj klasičnoj kršćanskoj povijesnoj tvorevini. Dobro, znamo da premijer Milanović nije baš na ti sa povješću evropskom, a mi ćemo sada napraviti kratku pauzu i pogledati jednu reklamu. Dobro, ali evo da ova situacija koja se sada, dakle ta jedna promjena koja se događa u društvu, bez obzira sad da li će to ovim referendumom uspjeti ili neće, vjerojatno će ti procesi se nastaviti na ovaj ili onaj način. Kada pogledamo kroz povijest, ne stara latinska izreka kaže ništa novo pod kapom nebeskom. Je li bilo sličnih situacija u nekim povijesnim razdobljima, nekim drugim zemljopisnim širinama? Evo, meni pada na pamet neka biblijska mitologija vezana u Sodomu i Gomoru. Čini mi se da su se tamo događale neke stvari koje su nadilazile neke okvire reguliranja muško-ženskih odnosa, pa je to završilo sa nekakvom Božjom kaznom. Dobro, to spada već u prostor nekakve nedokazane povijesnog trenutka. Međutim, ima li negdje neki primjer gdje se, dakle, takva jedna civilizacijska evolucija događala i da je donijela nekakav boljitak toj zajednici u kojoj se događala? Pa, mislim, ovo što ste spomenuli, ovo su klasične, dakle, religijske, monoteističke prispodobe, o moralnom razvratu i Božjoj kazni za društva, koje napuštaju Božji zakon, ali mislim da ovo dobru stranu u svemu ovom ipak trebamo gledati što su iznova pokrenute određene vrijednosne debate. Mi smo ovdje imali više od desetljeća taj kult potrošačkog društva, svođenje čovjeka na potrošača, stvaranje iluzije da ideje više ne postoje, da će ljudi kada zadovolje svoje materijalne potrebe, kada kupe mobitel, cipele ili ne znam ono što vide na reklamama, da će se time trajno zadovoljiti. Dakle, ovo pokazuje i podsjeća nas da sva društva počivaju na određenim vrednotama. I ovo je dobra prigoda zapravo da iznova preispitamo temeljne vrednote na kojima počiva hrvatsko društvo i jesu li one vrednote koje je predsjednik Vlade Milanović naveo u toj dihotomiji Zapad, Bizant, trebamo li mi zapravo a priori, nekritički, provincijalno slijediti sve ono što se razumijeva pod korpusom takozvanih zapadnih vrijednosti. On je neki dan opet rekao, ako u Njemačkoj ima nastava takozvanog zdravstvenog odgoja takva, imat ćemo i Hrvatska, ali što to znači ako u Njemačkoj netko proklamira potrebu za kolektivnim samoubojstvom, znači li da se to mora a priori provesti i u Hrvatskoj? Marijana, jedan od zahtjeva koji su aktivisti danas ispred zgrade Vlade na Markovom trgu izrekli, bilo je tražimo od Vlade da zaustavi referendum, da zaštiti naša ljudska prava. Što mislite, je li to legitiman zahtjev od
strane tih udruga koje su tamo protestirale? Pa gospodin je rekao da je Europski sud odlučio da pitanje braka nije ljudsko pravo. Ja bi se složila da je to građansko pravo, ne ljudsko, jer je država je ta koja uopće uređuje pitanje braka i, kako sam rekla, postoji društva koje nema institucije braka, to ne znači da se tamo masovno krše ljudska prava. Ali druga pitanja bi ušla pod ljudska prava. Dakle, ne direktno pitanje braka, nego ona pitanja koja se realiziraju pomoću institucije braka. Prvenstveno jednakost pred zakonom. Dakle, ako bi se ustanovila diskriminacija, to je na Ustavnom sudu da odluči na temelju seksualnog identiteta. Ako ljudi koji su drugačijeg seksualnog identiteta ne mogu konzumirati sve društvene institucije na jednak način, tu bi se mogla utvrditi neka diskriminacija. Diskriminacija jest, bilo koja vrsta diskriminacije, jest kršenje ljudskih prava. I drugo, ako je spol relevantan za konzumaciju bilo kojeg prava, bilo kojeg zakonske institucije, onda je riječ o diskriminaciji. Diskriminacija sama po sebi jest kršenje ljudskih prava. Dakle, taj zahtjev da vlada treba zaustaviti održavanje referenduma, smatrate li to legitimnim zahtjevom? Je li to u skladu sa očuvanjem ljudskih prava onih koji su potpisali? Mislim da je referendum je naravno jedno od bitnih, važnih sredstava demokratskog odlučivanja i da se mene pita, ja bi stavila i niže granice, manji broj potpisa za potrebe referenduma. Ali referendum u demokracijama, u državama koje su se obavezale štititi ljudska prava, postoje prava koje se ne mogu dovoditi u pitanje čak da je referendumom. Znači, mislite da je protuustavno takva formulacija? Recimo, ja bi to usporedila onima koji su na protivnoj strani. Smatrate li da definicija braka koja bi uključivala, recimo postojale su takve definicije braka donedavno u nekim jako razvijenim zemljama koje smo ovdje spominjali, primjer da je brak isključivo institucija među ljudima iste rase, je li bi to po vama bilo kršenje ljudskih prava? Ja na sličan način gledam ako ćemo brak definirati spolom. Spol i rasa su pitanje identiteta i zabranjeno je diskriminirati ljude i na jednoj i na drugoj osnovi u jednakoj mjeri na jednak način. Pitala bih jel bi takvu odrednicu smatrali diskriminacijskom. Znači, zapravo smatrate tu tako pitanje da nije u skladu sa Ustavom? Ja ne bi tako definirala. Mislim, već su pravnici, ja nisam pravnica, rekli da je ovo pitanje pravno škakljivo i zapravo da je pravno neekonomično, što je gospodin rekao, da homoseksualci i takve osobe mogu sklapati istospolnu zajednicu. Pravnici su, zaboravljam imena, jedna gospođa je rekla da je zakonski neekonomično i da se ne može isto pravo, ista pravna kategorija imati dva različita imena samo da bi nekom zadovoljio potrebu da ima dva različita imena. I ako ćemo sve svesti na nominalističku raspravu, dakle ako je samo riječ o monopolu nad određenim imenom, tako nešto nema smisla da uđe u Ustav. Dakle, ja još nisam čula dobre argumente da bi ušlo u sustav i samo sam rekla koje bi bile problematične točke. To su oporične točke. Ja sama ne bih išla s takvom formulacijom to braniti. Da, vi ste Ivane htjeli komentirati. Želio sam reći, dakle, kada gledamo brak i istospolnu zajednicu, ovo u vezi nominalističke rasprave, da je bitno vidjeti o kojoj se to točno stvarnosti radi. I onda se ta stvarnost normira, dakle odnosi između muškarca i žene, odnosno odnosi između dvije osobe istog spola i na temelju toga se dakle donose nekakve norme i kriteriji. Dakle, ne može mi u pravu imati da je heteroseksualna zajednica ista kao i istospolna, zato što se radi o drugčijim odnosima. Dakle, mi moramo popraviti po načelu pravednosti. Radi se, dakle, ako su prava jednaka, pravo ne može i ne smije u demokratskoj državi ulaziti u ljudsku intimu, ono samo da je pravni okvir. Dakle, konkretno, dakle, heteroseksualni brak
može rezultirati i u pravilu rezultira rađanjem djece. U pravilu, ali može. Da, i u velikoj većini slučajeva rezultira. Dakle, to su drukčiji odnosi nego u isto koji ne mogu. I to je državu, dakle, država će dati jedan set povlastica, prava regulirati na određeni način heteroseksualni brak i heteroseksualnu zajednicu i na drugi način istospolno. Mislite dakle da neplodne ljude ne trebaju stupati u brak nego u istospolnu zajednicu ili ljudi koji se jako kasno odluče za brak pa evidentno da će imati djecu, da isto ne bi trebali stupati u klasičan brak nego istospolnu zajednicu ili kriterij djece? Mislim, djeca uopće nisu spomenuta u samom definiciji braka. Dakle, vi izmišljate neku definiciju braka koja nema veze sa sada postojećom pravnom definicijom. Dakle, ja sad tu ću se nadovezati na ovo što ste vi spomenuli, dakle, vezano za kožu. Dakle, ono što je za boju kože. Dakle, za brak je bitno, i to je bit braka, dakle, da se radi o dvije osobe koje su različitog spola, a ne o tome koje osoba kože, vjeroispovijest ili tako nešto drugo. To je bitno ako tako definiramo. Ako definiramo drugačije, to je stvar na zakonodavstvu. Nije stvar definicija kako smo mi definirali, nego to što brak jest takav kakav jest. Ako brak je samo pravni okvir, ako dajemo jednak pravni okvir, onda je brak u pravnom smislu jednaka stvar. Ne govorimo o nekom metafizičkom, ideološkom. Tu svak neki ljudi stupaju u vjerski brak, a vjerski brak i civilni brak se vrlo razlikuju, pa ljudi koji su stupili u vjerski brak neki misle da se ne smiju rastaviti zbog mnogih razloga, imaju uspješan brak, ne rastave se, a neki se razvedu. Dakle, mislim da je tu dolazi do jednog ideološkog spora, što ljudi neke svoje ideale, neke svoje, dakle, metafizičke projekcije, neki svoj idealizam poistovjećuju sa jednom pravnom kategorijom koja nema taj vrednosni sadržaj. Ona samo daje pravni okvir. Da vas pitam, dakle, jel dvije heteroseksualne osobe mogu sklopiti istospolnu zajednicu? Ući u istospolnu zajednicu? Je li to samo nominalizam neki ili se radi o tome? Pa to je čisto stvar kako ćemo definirati. Po vašoj razlici, temeljnoj razlici između homoseksualnih i heteroseksualnih parova, po vašoj, dakle, ako je bit u imanju djece, što uopće danas zakonski, u zakonu ne stoji da je brak, ili potencijal. Ja sam rekao da je važno za državu da na određeni način regulira heteroseksualni brak, baš zbog toga i to u obiteljskom zakonu imate. Dakle, odmah nakon toga slijede obaveza roditelja, prava djece i tako dalje, zato što se to normalno promatra kao jedan sklop. Ali po vama bi, dakle, ljudi koji ne žele imati djece, njima bi bilo primjereniji neki zakonski okvir koji nije brak. Ne, ja to nisam rekao. Dakle, bitno je za brak da... Niste mi logični. Ne, bitno je za brak, dakle, da je to spolna komplementarnost. Što bi bila spolna komplementarnost? Dakle, da se radi o muškarcu i ženi. To je vrlo ideološka to nije, dakle, kao što sam spomenuo... Hoćete reći da po čemu homoseksualci nisu spolno komplementarni, oni jesu? Zato što se ne može dogoditi rađanje djece upravo pa, rađanje djece nije isto što je spolna komplementarnost. To je rađanje djece, priznam da se djeca rađaju... Nema rađanje djece bez spolne komplementarnosti. To je logično. Dakle, imate muškarca i ženu i kad se dogodi seksualni čin, može doći do začeća i do rađanja djece. Ali, opet, vraćamo se na bit. Dakle, postoji suprotstavljena mišljenja. U ovoj zemlji valjda postoje određene pravne procedure i određene ustanove koje trebaju odlučiti. I sada ova cijela referendumska inicijativa je zapravo otvorila jednu novu dimenziju pitanja odnosa političkih elita prema temeljnim ustanovama ove države, dakle prema pravnim procedurama. I zapravo postavlja se pitanje tko treba odlučiti o ovome što mi danas pričamo. I zapravo kako ocijeniti postupanje i držanje hrvatske vlade u odnosu prema Ustavnom sudu i njegovim odlukama. Dakle, mi imamo jednu škandaloznu činjenicu da se na brutalan način dezavuira jedna ključna ustanova hrvatskog ustavno-pravnog poretka, a to je Ustavni sud. Da, dobro. Imamo bratelja na telefonskoj liniji. Dobro večer, se čujemo. Dobro večer. Izvolite, gospođo. Najprije bi čestitala gospođi s desne strane. Svaka čast. Dobro. Ja sam stara gospođa, ali još uvijek mi radi razum. Gospodinu Domnje, htjela bih ga pitati, jer on ne primjećuje da je jednostran. Da li negdje postoji idealan brak? Možda da. A šta je sa onom djecom u braku između muškarca i žene? Koji su tučeni? Koji su silovani? Ili znate postotak koliko roditelja od 3 godine i manje tuče djecu?
Tu ne postavljate pitanje, ali za homoseksualce, zato što je kod nas princip mačomena, mi smo time opterećeni. Gospođo, ali znate za onu izreku šiba izašla iz raja? Šiba? Ne znam. Niste čuli to? Nisam. A kakva su vaša iskustva što se tiče braka? Imate li, jel bi to ocijenili kao nešto dobro ili možda onako kao uvjetno dobro? Ovako ne bi o tome. Ne bi. Ja se slažem s gospođom. Dobro, hvala lijepo. Ima još jednog gledate, jedan telefonsko liniji. Otišao. Ok, Tomislav, recite. Pa, ja nisam nikakav dogmatik. Mislim, da se razumijemo, ja sam to i naveo u jednom kontekstu. U Americi koliko tih brakova silnih završava u rastavi, u tučnjavi, u ubojstvima, u patnji jednih i drugih. Jer nipošto tu ne želim idealizirati klasičan brak, ne volim tu riječ, više ajde, nazovimo je zajednica. I gospođa je rekla, gospodična, također, ni brak po kršćanskom shvaćanju nema svoju vrijednost ako nema svoje kršćanske sakramente. Znači, o tome bi mogli do prekosutra ići debatirati. Ja polazim od jedne proste pretpostavke, čovjek ne treba biti akademik, da bi društvo opstajalo, da bi kultura, da bi civilizacija išla napred. Ona počiva na ženi i na muškom. To su za mene dvije biološki različite jedinke. Svaka sa svojim pravima i svaka sa svojim dužnostima. I već kad smo kod tih ljudskih prava, ako mogu opet malo jednu digresiju napraviti, to je isto jedna floskula koja je postala popularna kod nas prije 30 godina, prije 20 godina se pitam ko je brinuo za moja ljudska prava i za ljudska prava mog tate i sestre koji su bili u zatvoru, a svi ti glasnogovornici danas imena ne govorim, koji su postali veliki apostoli ljudskih prava i LGTB, gdje su gospoda bila da otfuraju barem kilu naranča moje sestri u Slavonskoj Požegi, koja je za vrijeme komunizma guslala 10 mjeseci, a tata 4 godine, pravnik, najstariji politički zatvornik, koji se morao moljakati američke kongresmene. To je jedna stvar. Ja nemam ništa protiv homoseksualca. Dapače, rekao sam i prije, ja čitam puno Oskara Wilda, on je inače bio poznati deklarirani pederast, teški desničar usput, mislim da na anglistici bi ga trebali malo više čitati, ali drž to diskretno, privatno. I ja kad imam seks sa svojom, neću sad u to ići, pa to su moje privatne diskretne stvari, a ne paradirati i iz toga stvariti neka specijalna moja prava. A što znači moja prava? Ako već pita mene neko danas koje je moje pravo, neka vaši čitatelji, vaši gledatelji pitaju ko danas ima pravo. Osnovno pravo je da imaju ljudi posao, da imaju zagarantirani dohodak. O tome bi trebali govoriti. I to bi trebali ljudi postaviti prvo pitanje. A ne to da mi mladi ljudi, svaka im čast, ima tamo i normalnih ljudi, ali ajde, to je politička romantika, to je sada cool, to je moderno malo ići, kao što je prije 30-40 godina bilo moderno govoriti o samoupravnom socijalizmu. Ja kad sam postavio to pitanje, samoupravni socijalizam, ako sam malo bio kritičan, a već sam bio politički nekorektan, morao sam bježati u emigraciju. Recite, evo, živjeli ste u Americi, poznate situaciju u Francuskoj. U Americi su ovi procesi događali prije 30-ak i više godina, u Francuskoj možda nešto malo kasnije. Jesu li te zemlje koliko možete dati takvu ocjenu, je li tamo život kvalitetni? Žive li tamo ljudi bolje s obzirom na te promjene? To je vrlo opće pitanje, to odmah moram reći. Pazite, jedan prosječan Amerikanac ima manje na štednoj knjižici nego što vi ili ja, koliko god je vaša situacija teška i to. Oni su jedno potrošačko društvo, u prosjeku svaka familija vam je tam $10,000 u minusu. To je jedna stvar. Sve zavisi što vi mislite što je dobar život. Kakva je njihova kupovna moć, to je jedna stvar. Gledamo uvijek tako kakav je stil njihovog života. Dosta Amerikanaca koje ćete sresti ovdje u Zagrebu i tu koji se šeću okolo, reći vam kak je ovdje život u prvoj ili drugoj brzini. U Kaliforniji se živi u 5. brzini. Morate imati šaku Tylenola i stalno uzimati neke protiv glavobolje jer ste stalno u stresu, stalno ste napeti. Znači to je jedan relativan pojam. Otiđite danas u jednu zemlju, recimo u Aziji ili tako dalje, u Tursku, isto je lijepi život, zavisi za koga, razumijete. Ja bih se ponovno vratio samo malo na ovo poimanje prava, ne volim ljudskih prava. To je jedan općeniti pojam. Ne volim to govoriti iz jednostavnog razloga, iz akademskih razloga. Jedno vrijede ljudska prava za jednog Albanca u Kosovu, drugo za jednog Srbina. Jedno vrijede ljudska prava, drugčije ga definira jedan Palestinac iz Gaze, a drugo jedan doseljenik preko puta u jednom tamo, u jednom naselju. To je jedan vrlo opći pojam, ja ne volim baratati s općim pojmova, idemo u konkretne stvari. Ono što mene zanima, a to moram konstatirati, su nacionalna prava. Veliki
velika većina Hrvata, da li se to meni dopalo ili ne, a puno toga mi se ne dopada u Hrvatskoj ovdje tu. To je jedan konzervativan, tradicionalan narod. Ako mi se to ne dopada, idem van. Kao što sam iz Jugoslavije morao bježati, jer one razbojničke zakone nisam mogao tolerirati. Jer onda nisi smio pisnuti, jer te noć progutala, razumijete? I koliko tolikih ljudi. Tu je meni poanta svih stvari. O tome bi trebali ići govoriti. Moja su prava također da se lustriraju tisuće i tisuće ljudi u državnoj upravi i okolo, koji su nas doveli u ovu katastrofalnu situaciju, jer 45 godina nisu pokušali riješiti ni nacionalno pitanje, ni seksualno pitanje, ni bilo koje. I doveli su nas u ovu katastrofu. Koji dan danas mi nastojimo putem nekih seksualnih eskapada i šta ja znam, akrobacija riješiti. Kao biti kao na erzac za tu klasnu borbu. Evo, ako recimo ne prođe, dakle, ova inicijativa oko referenduma i ako istospolne zajednice se poravnaju u statusu, odnosno zakonskoj regulativi sa institutom braka, hoće li to onda za vas biti neprihvatljiva situacija, pa ćete možda ponovno početi razmišljati o tome da odete iz Hrvatske? Pa čujte, to je uvijek jedna mogućnost, razumijete? Pazite, tu je opet imamo klasičan primjer, da ne kradem vrijeme, između legaliteta i legitimiteta. Gospodin jedan sabornik, ne mogu mu se sjetiti ime sa bradom, rekao je da nema dovoljno glasova, da treba toliko i toliko glasova da bi bio jedan kvorum i šta ja znam. Međutim, pitam se ja kao emigrant, kao čovjek iz dijaspore, 3 milijuna Hrvata ima vani. Što ne dozvoliti 1,5 milijuna Hrvata da glasaju, odnosno u prijašnjim izborima? Kakva bi bila sada profil naše političke klase, kakav bi bio profil političke situacije u Hrvatskoj kad bi ti ljudi imali pravo dopisnog glasovanja? Pazite, to je 1,5 milijuna ljudi koji imaju pravo, teoretsko pravo, da glasaju kao hrvatski građani. Jer razumijete, ako već idemo oko te kvote i točno idemo cipidlačiti, da li treba 500 milijuna ljudi da bi to postalo legitimno, ne samo legalno, zakon i da bi se prihvatio Sabor. Sve su tu meni neke mračne kerefeke koje mi baš nisu puno jasne. Ja se bojim da taj referendum neće proći. Ne zbog toga što ja ne bih htio. Da pače, ja bih htio da prođe, ali kako se... Dobro, Marijana, ali evo recimo ako se dogodi takva situacija da se istospolne zajednice izjednači u statusu sa institutom braka i da to postane neprihvatljivo, recimo za našeg gosta Tomislava Sunića, ili za bilo koga, za jednog čovjeka u Hrvatskoj, da zbog toga on ode iz Hrvatske. I je li su time ugrožena prava tog čovjeka? Pa mislim da se pravo na brak ljudi sa homoseksualaca, LGBT osoba puno više reflektira na njih same nego na heteroseksualne ljude. I mislim, moguće je da sada mnogi ljudi seljavaju iz Hrvatske zbog raznih razloga i zbog ideoloških razloga. Ali mislim, ne možemo ocjenjivati državu ako smo nezadovoljni jednom odlukom da ćemo otići iz države. Ali definitivno ne mislim da bi pravo na brak homoseksualnih osoba više utjecalo na život ljudi koji neće konzumirati to pravo i da to pravo na nikoji način ne oduzima njima pravo na tradicionalan brak, dok situacija uopće nije simetrična, dok zabrana brakova, definitivno puno homoseksualnih brakova puno više utječe na homoseksualne ljude nego što, ne znam, donosi neko dobro ljudima koji su protivnici toga. A ići iz države zato što će neko drugi stupiti u brak koji nema veze s vama, to mi je nešto krajnje bizarno. Pa dobro, to je pravo naprosto. Pa pravo, nikom ja ne brava. Kako bi rekao, nekome je bizarni homoseksualni odnos. Dakle, kako bi rekao, ukusima se ne raspravlja. Sad ko ima pravo da kaže to je moje pravo, dakle, o nečem pravu se ne definira. Pa nisam osporavala nekom pravo da seli, ali ja ne bi stavljala krivnju na homoseksualne ljude jer se vjenčavaju, ako neko će zbog toga iseliti iz Hrvatske. Ja ne bi njih optuživala da su oni uzroci. Puno bi prije optužila ekonomsku situaciju, zbog toga imamo velikih problema i slažem se s gospodinom da su mnoga bitnija i tu mi je ova inicijativa pomalo čudna, jer puno neke druge stvari više od homoseksualaca ugrožavaju hrvatske brakove. Sigurno da se brakovi, i oni govori o velikom stopi razvoda u Americi, u Hrvatskoj imamo isto jako visoku stopu razvoda i o nasilju. Nasilje se jako često događa u heteroseksualnim obiteljima, zlostavljanje djece i seksualno zlostavljanje djece se događa u heteroseksualnim obiteljima i nemamo nikakvih dokaza da bi homoseksualci zlostavljali djecu. Pedofili, homoseksualci nisu isto. I optuživati puno više žrtava djece zlostavljanje jesu žene zlostavljane od muškaraca, ženska djeca. Tako da
a priori optuživati ljude da će zlostavljati djecu je nešto, isto jedna od monstruoznih optužbi. Također, kad bi ljudi imali pravo na brak, čak i kad bi imali apstraktno pravo na posvajanje djece, to ne znači da bi oni mogli kad se sjete doći u dom i posvojiti dijete. To samo znači da bi oni smjeli dati prijavu za posvajanje. A stručna komisija bi vidjela jesu li oni najbolji izbor. Ako ima heteroseksualnih obitelji koji su jednako stabilne i zadovoljavaju druge kriterije, vjerojatno ne bi oni došli na red. Homoseksualci u pravilu usvajaju ili partner usvoji biološko dijete jednog u paru i tako reguliraju odnose koji već danas u stvarnosti postoje, samo nisu pravno regulirane, što ljudima donosi probleme, ili usvajaju onu djecu koje heteroseksualni ljudi ne žele ili ne mogu posvojiti. I još bih rekla da su svi homoseksualci, ovdje je bilo pozivanje da se oni nekako izoliraju, da u neka svoje, ne znam, izvan društva ih se želi stavljati i kažu da oni, ne znam, tu je gospodin spomenuo da oni navodno, ne znam, nisam nikad vidjela da homoseksualci vrše spolni čin na ulici, da bi oni svoj intimu trebali držati za sebe. Homoseksualci puno manje zapravo pokazuju svoju privrženost na ulici nego heteroseksualci, vjerojatno zato što bi veliki rizik od nasilja, ali mislim da svako od nas, koji god politički identitet imao, koji god društveni identitet imao, to je temelj građanskog društva, kakve god stavove imao, da ih može javno iznositi. Mislim da je jako antidemokratski izlaganje drugačijih stavova, pokazivanje drugačijeg identiteta, što nije naravno spolni odnos na ulici, nego čisto marširaju jer ne žele biti društveno nevidljivi, isto kao što Hrvati su imali potrebe da mašu zastavama da ne budu nevidljivi, isto kao što nacionalne manjine imaju potrebu da im se prizna njihov identitet. Recite mi, imam dosta neudatnih prijateljica koje nakon nekakvih večernih izlazaka po nekakvim zagrebačkim klubovima onako dosta razočarano komentiraju kako je sve puno homičane, evo da se koristim tim slengom, ne? Pa recite mi, kao žena kada gledate na takvu pojavu, imate li dojam da zapravo na neki način su tu neka ženska prava ugrožena ako se, ne znam, naprosto smanjuje, kako bi rekao, izbor žene da pronađe nekog muškarca, ako je već tog nekog zgodnog muškarca neki drugi muškarac zauzeo? Ne, mislim, prvo postoje i lezbijke, prema tome mislim da nam postojanje homoseksualnosti kao fenomena nikome ne umanjuje šanse. Ali dobro, ako ste heteroseksualka, sami ste se... Pa da, ali isto tako ima lezbijki pa je manja konkurencija među heteroseksualnim ženama i uopće stavljati u takav kontekst, to mi je smiješno, mislim. Postoji i određeni mali broj postotak ljudi koji su homoseksualci, bilo lezbijke, bilo muški homoseksualci, tako da oni ne mislim da su toliko statistički umanjuju ikome šanse. Mislim, ako i postoji problem, možda postoji problem u tome što su danas muškarci, koliko god mi se koliko god se kunemo u tradicionalne vrijednosti, puno ljudi ne želi ulaziti u stalne veze, ne želi brak, želi neki puno neobavezniji oblik odnosa. Mislim da je to razlog zašto neke osobe koje žele stalnu vezu u mlađoj dobi ili možda kasnijoj dobi ne mogu ostvariti stabilnu vezu koliko oni žele, nego da bi im sad homoseksualci to ne evo, na kraju smo emisije, ja bih predlažem da pogledamo naše referendumsko pitanje koje je glasilo treba li u Ustavu obitelj definirati kao zajednicu muškarca i žene. Evo, dakle, 62% gledatelja koji su glasali smatra da bi trebalo 38%, dakle, eto jedna solidna većina. Hoćete komentirati ovaj rezultat, netko od vas? A ništa. Ja ću preuzeti alter ego zagovornika. Oni će to izjednačavanja heteroseksualnih, homoseksualnih zajednica, one će to iskoristiti kao dokaz homofobnih tendencija i zapravo neće se zadovoljiti sve dok se ovaj postotak ne obrne u drugom smjeru. Mislim, mi stvar možemo relativizirati do krajnjih granica. Ovo je vrijednosno pitanje, postavlja se ključna dvojba ima li ogromna većina građana ove zemlje pravo zaštititi temeljne vrednote na kojem počiva jedno društvo. Dobro, i to je bit sve. Tu smo na kraju emisije. Ja bih vam se lijepo zahvalio na gostovanju. I za kraj bi samo citirao svog prijatelja, kolegu novinara Tomislava Držića, poznatog bon vivana i ljubitelja žena, koji je uoči jedne ovakve situacije rasprave rekao:
Što je više pedera i laži, to je meni život ljepši i draži. Toliko od mene, poštovani gledatelji. Ostanite uz program naše televizije. Vidimo se tjedan dana i laku noć.